their second goal. Fantastic play from Malcolm. Dings it towards the back post, and of course that man Mitrovic finally. Ka jing kai AFC Champions League apa dengan kanhun Neymar kata ka Al Hilal bat ka Mumbai City ka klub nari India kalong ka bai tenap ha nawar ka jing kai ha ka kelas tem amdan manu bala ban ki ka jar bat hadu bakut ka jing kai ha ka kelas tem ya kait danot lanot bara art team Remas sedang kelamit kata minit ke Batan Fuar ke Mumbai City kelahap penlekai no tang sepungut nabar umen taping ulayo ada karno dari tangha minit ke Bandar Fuar ke Al Hilal kelayo jaga gol ke Bandingkong hingga umai cal pat kajing lekai haka kelanang itenap cusu pada minit ke Bapakusan ke Al Hilal kelayo biang saci gol Lingba Mitrovic pada haduk bakut ke jengel kai ke Mumbai City kamla mcu pan cikul yang ikini argol bala tiap ke Al Hilal pat ke Al Hilal kala bat pendim no ya ke Mumbai City ke Al Lanot pada haka jeng event poin menta haka klub di ke Al Hilal ke Donak kerdan ke Meningkong mereka Mumbai City pat ke Donak kerdan ke Lasau Let's do it.